Ndabasuje mu izina rya Yesu. I greet you in Jesus' name. Ndabifuriza umugisha w'Imana. I wish you the blessing of God. Ni Pastor Ntwara Anastase muri kumwe. I'm Pastor Ntwara Anastase. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. We are going to share the word of God. Tubahaye ikaze. We welcome you all. Reka dusenge Imana. Let us pray. Data ndagushima. Father, thank you. Urakoze kubw'abana bawe. Thank you for your people watoranije kumva ijambo ryawe. that you've chosen to listen to your word. Bahe umugisha wawe. Give them the blessing. Ijambo ryawe ribakoreho. And may the word touch them. Ijambo ryawe ribahindure. And may it transform them. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Dukomeje kuvuga ijambo rivuga kwizera. We are still talking about faith. Twavuze ko tuzaritindamo cyane. We have said that we will take much of the time about this. Kuko ishuri ryo kwizera ni ishuri twabonye ko twiga ibihe byose. Because the school of faith, we have seen that it is a school that we attend all time. Kandi ni ishuri ryizwe n'abantu bose. And it is the school that have been attended by all people. Abagabo bose tubona n'abagore b'intwari tubona muri Bibiliya bize iryo shuri. The heroes of the men who are heroes and the women who are heroes have been passed through this class. Rero niba ushaka nawe kuba umuntu ukomeye ugomba kuba muri iryo shuri. Therefore, if you want to be a great person, you have to be in this school. Rero kwizera tuzakomeza kukuvuga. Therefore, we keep on talking about faith. Kwizera ni kwiza cyane. Because faith is good. Kwizera kwawe, your faith, niko ndorerwamo ikwereka Imana yawe. It is the mirror that shows you your God. Kwizera kwawe, your faith, ni ukuboko, it is the hand utuma ufata iby'Imana iguhereza. That makes you receive what comes from God. Imana yaravuze muri Zaburi. God has said in his Psalms ngo asama nduzuza akanwa kawe. That you open up your mouth so that I'll fill up your mouth. Bivuze ko wasama niko Imana iguha ikuzuza. It means that the more you open up your mouth, that's the more God feeds you. Kandi tubona Yesu avugana n'abantu bazaga kuri we barwaye bafite ibibazo akababaza ngo ese urizera. And we find Jesus talking to the people who were coming to him and asking them, do you have faith? Bamubwira ko bizera akavuga ngo bikubera uko wizera. So when they replied that they have the faith, then Jesus replied that it may happen like according to your faith. Bikubera uko wizera. May it be according to your faith. Yandi magambo kwizera kwawe kugukize. In other words, may your faith heal you. Kwizera kwawe kugukize. May your faith heals you. Kwizera kwawe kuzagukiza. Your faith will heal you. Kwizera kwawe kuzakugeza kure. Your faith will take you far away. Rero uburyo ubona Imana biterwa nuko ufite kwizera. So the way you see God, the way you find God, it depends on your faith. Kandi kwizera kwawe kugenda gukuzwa n'ubumenyi ufite ku Mana. And your faith is growing up according to the knowledge that you have to God. Ukurushaho kumva iby'Imana, wiga ijambo ry'Imana, ukura mu mwuka, ni nako kwizera kwawe gukura. The more you acknowledge things from God and you grow up in a spiritual, that's the way your faith grow up. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugende muhindura abantu mu mahanga yose, abo bantu bamaze guhinduka mubigishe kwitondera ibyo nabigishije. That's why Jesus told his disciples to go all over the nation so that they teach people. Then those people who have been faith, they have to be obedient to what they have been told. Nibamara guhinduka, after being changed, mubigishe. You have to teach them. Mubigishe. Teach them. Mubigishe. Teach them. Ijambo rya Kristo. Teach them the word of Christ. Mubigishe. Teach them. Uko biga, so the more they learn, ni nako kwizera kurushaho gukwira muri bo. That's how the faith is increasing in them. Rero nakubwira ngo kwizera ufite kugendana n'ubumenyi ufite. Therefore, I would like to tell you that the faith that you have is equivalent to the knowledge that you have. Ubumenyi ufite ku Mana. The knowledge that you have from Kandi kwizera ufite, and the faith that you have, kunagena ukubaho n'ukukora. It also makes the way you live and the way you grow up. Kugena nuko wumva ibintu. It also makes the way you understand things. Kugena uko ubona ibintu. It also makes the way you see things. Kugena uko wumva ibintu. It also makes the way you understand things. Kwizera ufite. The faith that you have. Hallelujah. Amen. Rero ndagira ngo turebe gato muri Yohana ubutumwa bwiza murongo wa 5 mu gice cya 2.
I would like that we may open up our Bibles so that we read in Gospel according to John chapter 2 verse 5. Hari ibyo abantu bibeshya ku kwizera. There are some things that people misunderstood about faith. Kwizera ntago ari ubunebwe, ntago ari kubaho mu bunebwe. Having faith, it is not the life of living in laziness. Ntago ari kuvuga ngo uzizera ibintu bizikora. It's not believing in things that they will be done for themselves. Ahubwo ni wiyemeza kwizera ubwo uzawiyemeje no gukora. Instead, when you commit to have this faith, you will be also committing to work. Kuko kwizera no gukora birajyana. Because walking and having faith goes together. Ni tureba ziriya ntwari tubona mu Baheburayo 11, ziriya ntwari zose turazibona zizera, turazibona zikora. And when we look at these heroes that we find in Hebrews chapter 11, we see them working and also having faith. Turamubona Abeli arizera, arakora, agatanga. We find Abel having faith and we find him giving offering. Turamubona Enoke yizera agendana n'Imana, akorera Imana. We find Enoch believing in God and working with God and even serving to God. Niko bimeze kuri Noah. That's the same thing for Noah. Yarizeye ariko arakora yubaka inkuge. He also believed that he had to build up the ship. Kwizera rero no gukora birajyana. So working and having faith are those two things that work together. Muri Yohana 2:5 haravuga ngo nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose ugikore. In Gospel according to John chapter 2 verse 5, it says, his mother said to the servants, do whatever he tells you. Hano turabona nyina wa Yesu agira inama abantu bari mu bukwe bw'ikana. Here we find the mother of Jesus advising the people who are attending this wedding. Bari bafite ikibazo bashiriwe n'ibyo kunywa. They were having the problem of drinks. Noneho Maria arabimenya yumva ko ari cyo yafasha. Then Mary knew that they don't have these drinks, so that she felt that she may give her help. Abiganiraho n'umwana we Kristo. She talked to his son Jesus Christ. Ariko Yesu aramubwira ati ibyo ntago tubijyanamo dute, ntago turi kumwe muri ibyo by'ubwami bw'Imana. Then Jesus said, how can we work with these things which is beyond the kingdom of God? Ariko arangije Maria agira inama abantu bari mu kazi, arabwira ati nababwira mukore icyo ababwiye. But Mary advised the servants who were working in that wedding that whatever he tells you, you do so. Icyo ababwira cyose mugikore. Whatever he tells you, you have to do so. Nimugira umugisha akababwira icyo ababwira cyose mugikore. If you will be blessed to be told by Jesus, whatever he tells you, you do so. Abagira iyo nama. And then she advised them. Yesu atangira kubabwira. Then Jesus started talking to them. Urumva icyambere barize. You see that here they believed. Bizeye icyo Yesu yavugaga. They believed in what Jesus was talking to them. Ariko bakurikizaho gukora. But also they worked. Batangira gukora icyo Yesu yavugaga. They started putting into action what Jesus was telling them. Batangira kuvoma amazi bayashyira mu bibindi. They started fetching water, putting them in the pots. Bayakura mu kibindi bashyira mu bikoresho, bashyira umukwe mukuru. So they picked up that water from the pot and they carried it to the father. Hanyuma muri ubwo bukwe, then in that wedding, uwo mukwe mukuru yumva ko biryoshye cyane icyo bari bamuhaye. The father, after tasting to that water, then he felt it was very delicious. Ariko bivuye he mu kumva, mu kwizera, mu gukora. But where is it coming from? It was coming from having faith, then after putting into action. Niba ushaka kubona ibitangaza bivuye mu kwizera, ibi bintu uko ari bitatu birajyana. If we want to have the miracles from faith, these three things work together. Hari ukumva ijambo rya Kristo. First is listening to the word of Jesus Christ. Hari ukumva ijambo ry'Imana. Listening to the word of God. Hari ukuryizera. And there is believing in it. Ugomba kumva ko ari ukuri. You have to believe that it is true. Niyo waba ubwirwa ibintu bitumvikana. Even though they are telling you something that are not understandable. Kuvoma amazi mu bukwe uyaha
mukuru mu bukwe? How can you fetch water from the pot, then you carry it to the bride? Ariko barabyizeye. But they believed in that. Rero ugomba kumva, ugomba kwizera, ariko ugomba no gukora. So you have to believe, but also you have to work. Rero ibintu uko ari bitatu birajyana. So these three things work together. Niba ushaka igitangaza ku Mana biragusaba kumva. If you want to have the miracle from God, you have to listen to what God is telling you. Biragusaba kwizera icyo yavuze. You have also to believe in what He has said. Biragusaba gukora. It requires you also to put into action. Biragusaba guhaguruka. It also requires you to stand up. Niko byagenze kuri wa muntu wari ufite ubumuga bwo kutabona. Tubona muri Yohana 9, Yesu yaramubwiye ajya kwiyuhagira mu kidendezi. So that's what happened to the man, a crippled man we find in John chapter 9, when Jesus talked to him that stand up and go to swim the pool. Rero yizeye icyo Yesu yavuze. So he believed in what Jesus has said. Ariko yashyize no mu bikorwa arakora aragenda. But also implemented, and he stood up and departed. Mu gukora abona igitangaza. So through implementing, through working, he has received his miracle. Niko byageze kuri Petero. That's what happened to Peter. Muri Luka 5. In Luke chapter 5. Yumvise amagambo ya Yesu. He listened to the words of Jesus Christ. Nyuma Yesu aramubwira ngo cyane ishundura imuhengeri. Then after he told him to take the hook in the sea. Atangira kuroba. Then he started fishing. Ariko ntabwo amafi yikuye mu nyanja ngo abasangi musozi. But the fish didn't move themselves from the sea so that they may come to the shores. Bagiye imuhengeri kuroba. It required them to go in the sea, Rero in the mid sea. Mu kwizera tugomba kumva, ariko tugomba kwizera icyo twumvise, ariko tugomba gukora. So in faith we have to listen, then we believe in what we have listened, but also we have to put into action. Rero hari ibitangaza byinshi twahagaritse kubera kutemera kumva, kutizera no kudakora. So there are a lot of miracles that we have stopped by not having faith and by not working. Kuko dushaka gukora ibyo dushaka twe. Because we want to work according to our will. Dushaka gukora ibitujemo. We want to work according to our wishes. Ntabwo dushaka gukora bigendanye n'ubushake bw'Imana. We don't want to work according to God's will. Rero izera Imana. Therefore, have faith in God. Umva ijambo ry'Imana. Listen to the word of God. Emera ko ari ukuri. And accept that it is true. Ryemere. Accept it. Bishyire mu bikorwa. And put it into action. Uzabona ibitangaza by'Imana. You will get the miracles from God. Uzabona ibitangaza by'Imana. You will get the miracles from God. Kandi kwizera kuzarushaho gukura muri wowe. And your faith will keep on growing up. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Reka ngusengere. Let me pray for you. Wakira ibitangaza byo mu kwizera. So you receive the miracles from faith. Ariko wibuke ko bitazizana. But remember that they are not going to come for themselves. Ugomba kumva. But you have to listen. Ugomba kubyizera. You have to believe in them. Ugomba gukora. And you have to work. In Jesus' name. Mana umugisha abana bawe. Father, bless your children. Bagirire neza. Do good to them. Bwiza bwo bubane nabo. May your glory be with them. Kwizera kwawe kubabemo. May your faith be in them. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen.